Pemirsa ring tengahing pandemi COVID-19 sani mewasana kawan majang widang ekonomi kerama keabtian kanton percaya ring lembaga perbankan. Industri perbankan kanton persida kandelang oleh kerama untuk ngenahang dana sani kedua nang ya diastun kanton wenten gering agung pandemi COVID-19. Sekretaris LPS Muhammad Yusron Nunas Majang Krama mangdan enten sangsaya ngenahang dana sani kaduenang ring perbankan. Santukan LPS menjamin kantos kalih miliar rupiah nyabran nasabah nyabran bank. Dana krama kejantanang aman untuk prasarat 3T minekadi mencatat ring pembukuan bank, tingkat simpanan nenten langkungan ring bunga penjaminan LPS, miwan nenten ngemargiang perindikan saningawi bank pocol. Krama ring Bali sepatutnya ni deg-deg taler percaya ring lembaga perbankan resmi, taler nenten gelis percaya ring wecana-wecana sani durung janten kasujatian ipun. Ipun ngewawahin ngawit warsa kali tali 15, rau September kali tali dase, LPS sampun naur simpanan layak, sani ketaur dua nasabah antuk ageng 117,94 miliar rupiah, majeng 13 nanggu 500 ulung dase kali rekening. Indik klaim sane nenten layak ketaur wenten 16,6 kali miliar rupiah, saking samas 6 kali rekening. Ipun mepengabti wenten gatre sane becik, sane persida ngewangun rasa percaya krama, sane wenang dana ring perbankan. Antuk punika presida taler ngewantu ngemit kahanan perekonomian, mangda Indonesia presida medal saking resesi. Kawahin malih, samian bank sane ngemargiang ayah-ayahan ring wewidangan Indonesia, wantah pamilet penjaminan LPS. Swardike Bisnis Bali nguni.